Brza krem torta sa višnjama i keksom, sastojci puding od vanile, 7 dl mleka, 2 kesice pudinga od vanile, 2 kašike gustina, 2 kesice vanilin šećera, 50 g bele čokolade, 125 g putera ili margarina, puding od čokolade, 3 dl mleka, 1 kesica pudinga od čokolade, 1 kesica vanilin šećera, 1 puna kašika kakaoa, fil od višanja, 300 g višanja bez koštica, 2 dl vode, 5 kašika šećera, 2 kašike gustina i još oko 150 g plazma keksa, po potrebi soka ili mleka za umakanje keksa. Priprema: u manji sud dobro izmešajte puding, 2 kašike gustina i 2 dl mleka, pa dodajte u ostatak provrelog mleka sa vanilin šećerom. Kuvajte uz mešanje i kada se zgusne, dodajte čokoladu. Kada se istopi, sklonite sa vatre, pokrijte sa tankom providnom folijom i ostavite da se hladi. U mlak puding dodajte margarin i sve dobro izmutite mikserom. Posebno u sud stavite očišćene višnje, dodajte 1,5 dl vode i šećer i kuvajte dok se šećer ne otopi. U ostatak vode razmutite 2 kašike gustina, pa dodajte u višnje. Kuvajte uz mešanje dok se fil ne zgusne, pa sklonite sa vatre. Na dnu kalupa za štrudlu poređajte polovinu keksa pokvašenog u soku ili mleku, napravite razmak između keksa, pa preko keksa sipajte polovinu pudinga. Preko pudinga stavite fil od višanja, pa preko njega drugu polovinu pudinga. Preko pudinga poređajte ostatak keksa. Tortu pokrijte tankom folijom i ostavite u frižider da se dobro ohladi i stegne, a zatim je okrenite na dugačku tacnu za služenje. Posebno rastvorite puding i kakao u mleku, dodajte vanilu i kuvajte dok se ne zgusne. Mlak puding prelijte preko torte, do služenja tortu držite u frižideru. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.